Adwenepahene. Yes. Hey, na baby a wotini e. Who's a home for pa? Who's a me fear the ho? Wo fie fi pa ni na de na gugu wachi. Ni ma be no abobo boy si wachi. He. Aboa. He. Aboa what oba ho sate aboa. Kan ka to ho. Ka to ho. Me fear fi. Yeah, me fun ya dum. Oh God. Me the sansan funa me mpe no. San krase ya bia na musi Ghana ho na woto ono kwa sampanyi no. Eye no. E na me mpe no. Ho sate oba fun tantan te say what. Me hye market. Me table che hwata papa me hye. Hwe me space. Me mama no space bia mo hye. What? Ho fun tantan te say na wo ye ti abrochire kasa we me fia me tim me te villa house. Neatness nko aboa. Wo fie tantan wo fie fi wo yonko ne me. Wo yonko ne me. Be ma me table che mbo me ho modern. Me fie fefe kama abofro te say what? Villa house am to ba wo sa ate aboa te say aboni chance ni wo yonko ne me. Fiata de hye me. Me pa life of hwene pa eguso. Hwene pa eguso ye hye me. Wo yonko ne me. Hwe yonko ne me hwe shares. Mon share oba so share na me dina tem aboa. Ente me beautiful life satum. The way say me pressure no craba de say me ma bottom. Me te Ghana me ma bottom. Aboa wo na wa bottom. Wo fie wate. Hwede wusie ye twabeto hwede we na ho fi. Hwede we na ho fi aboa wo yonko ne me. Wo yonko ne me na me table kira me bo bra aboa. Me beautiful life satum from on fire. Mon fire. Wo fra fire na enko. Me da obi an fie da me penasem. Obi an fie sa da me penasem. Mfifire kura de me. Awuro kura de me aboa. Wate. Me yere na me ma. Me yere the whole we so na enit. Entam pem asem. 1K yanko. 1K. Hello. Adwenepahene. Yes. Hey, na baby a wotini e. Who's a home for pa? Who's a me fear the ho? Wo fie fi pa ni na de na gugu wachi. Ni ma be no abobo boy si wachi. He. Aboa. He. Aboa what oba ho sate aboa. Kan ka to ho. Me fear fi. Adam light dum. Yeah, fun ya dum. Oh God. Me fun ya dum. Yeah, Brother Jesus Christo. Oh. Yeah, what the name of who? Na what yet am say adai. Light what they do no. Nam ka me ba be fa dia wa hanom na me nsa ne kom ya so aka fra wa. Ana wuku mani ma sasa. Wunsam te bolem. Efia ya timu ya dia akata akiri. Na wo so dum light. Ma shedam sa 7 hours be ne nkura yi. Wo ne nkura shedam say. Ma ya bre 7 hours. Let we video wo twa so. Oh. What's not Facebook has 7 hours a day. Ana wuku mani ma sasa. Yeah, ma men katino. Man sheda. Me funa dum. Ati no kraba men katino. Ma katino. I didn't you know so. Ma so. What say you okay the for mbako. Omukwa twa ye. Ma katino susu. Ena wa hanom no she. Yeah. If you are timu nya and also me dey fia be kire. You say nya na dai. Ha? And mama no phone. Me do am so. E wo fort wa. Me fort. Ke Bolar ya tim. Wo fort wa. Me fort. Ya te aburo kire ha. No I would you have wait till live video for 7 hours. Akate. She ena wa hanom. Enkate ye. E ku so jina so. Menko mewu ene de mewu. Mama, na no wa din say. Odo, na me nye din sai. Adentia. Me call me sister fie ni tire hu nyina, ni mo nyina kuku. Wo sister tire hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kura. Mama, me kanfo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow tire hu kuku. Se me say kura de emro afo kura be jemma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nya kukuo ene bibia no ukoto health asia obema utiri nwina se na ha so chen ye enya mintumrika ene me sra ka ho na ko omo UK omo namba na gu so no me abusua worldwide be me shipo da bro the nyazo be BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo honom HTLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri nwa kuku a mesere wo ko ho o mama nku a utiri mi be nyine from
Muso bu owa opeso e natural hair o jani trinwi no trinwi na e kanse aye bare me so mo contact no TSC me se mame omo ye boy wow odo mi kokro ma ba o na mpato ko e do he ma me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana mame na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu ne phone so na what they register this and this coffee I enter the shade now what you could chase extra man mesra me can for tap send amount so you so iPhone and also the time no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesra and I will send this so mesra o first transaction be no what so we hear promo code no so about Adwenepahene Adwenepahene e go yes ntimpacho uboguma wo Europe kwada obenya 5 euros free before the some party for some can tap send e the man wo America so Canada dia mama $10 to me now man ha oba ho for say enkwa ponte no bia kwaso pe mpacho wo piara no na eko some kwa kwa ponte dem download this see atena fie mpacho na relax no one say kwa bonte be me hu say me kwa bonte mama na ade a am de krampo ni say first for no musu credit card am kuma ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama ye twa bibia mama mesra me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesra promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya 5 euros free no more Canada so in US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi